ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Niwo ni saa cia Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa mabilika ya umeloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kiteka kwisela Vilingi Wa Mauvoo umundi tui muthenyani wa wakana matukuni miongo ili na atano mwai wa katano mwaka wa ngili ili na miongo ili na itatu. Karibu ni umanyithie na uyete mawoni maku yulua Mauvoo langu unengelelia kwisela ili itatu kenda imu itano namba yotumani mukuve vatendivi na indi uyambia na ndeto Mutongoi TV kwisela mitandao ya mikomo kanile Twitter @Mutongoi TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo. Via Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ne Mutongoi TV Stock FM official. Tuambe kuona amwe kati wa alatu manengete uito. Alatu kumbanesye ne vamwe na nenyu ukaitu nene amemba ma Bipartisan kuma Kenya kwanza kweta alama azimio. Minister Kindiki easia ando alama novo iwe kuma Shakahola nimeolea leu na ndawa. Biti itatu kuwa mbui miongo itatu mangonyi atano na ngombe itatu kuwa ya waita mwingi ya kati. Na mumanyiwa kitui kwa kule otethio wa fees aende na masomo make ma sekondari. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udhochani umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo akwanzia ya miako na tuyambiani kana amemba manzama ya unenania wa vamwe kana Bipartisan mangaliko ya serikali ni madhuthia anyanyamo maazimio masioke ingi mesani ya unenania atio metikile withwe wa itambia yimwe kuthi yila ingi okavola indi itima wendi maingi ala azimio yende kuwete mesani kila muthenya azimio inengete serikali nginya wakeli ukite iwete kana ni kwitikila maundu maito ala azimio yetete mesani meaniwe ethi wati o matwesila unenania ni ukwie view. Benjamin Mwaka ni wakuvingwa Vilingi Wa Mauvoo na ilivote. Zama ya ayumbe ma mulengo wa serikali halame unenanyani wa vumwa Bipartisan iweta yone yumbaniche kuende na unenanya ula utue muvangoni wa ulei na serikali hona kutuika nyanya mo mazibioni manevetie unenanyani o. Our immediate response this afternoon is that by the Azimio side invoking clause 37 of the framework agreement is actually premature. We are always ready for these talks. The talks can resume as early as tomorrow, next week, or whenever we are informed by the other side that they are ready to resume. Kenya kwanza iweta azimio ivikia uchio wako icha makoti inaeta mawendi maingi mesani ya unenanya. Kenya kwanza ni nalianile munona wendi wa azimio kukonya kuvingwa kwa mitambo ya sava. Malamana wetie kuomeenda kusovwa kwanza mea IBC kwitho mustali ni namba imwe. We do not look like people who do not know what we are saying. The only thing, and it's common to all of us, we take instructions.
We have appointing authorities from whom we take instructions. They have appointing authorities from whom they take instructions. Believe you me, we know we have a path, a working path. That's what we are following, and that's what we are giving to them. Zamae na ilahi ungu wa mwene kivila yitonga mulungara muyumba wa Tharaka ni aweta nuendu wa President William Ruto na uwende nanongina na yongaliko ya uli ya azimio yithuwe yumechi kwekala mesani. In as much as we feel there are certain roadblocks Azimio is placing on our path, we are competent and confident that we surmount those roadblocks so that these talks can actually go on. Because we are committed to the talks, we want the talks to come to a fruitful conclusion. We don't want just to do it for the sake of it. Like the IBC, we repeat, this country cannot run for too long without IBC. Meikwatiwa yukwandikia hanyanyamo ma azimio utumani kwe omonde kweketia mungamo wanenanyani o oidhingirika. Remember, it is not sustainable. It is not even in good faith to start with one demand after another demand and with ultimatums in between, that if you don't do this, we will halt the talks, we will suspend the talks, we will actually cancel the talks. We wish to confirm that we will respond to the letter by Azimio by the close of business today. I'm also inviting my co-chair for this meeting on Monday afternoon so that we are able to thrash out any issues that are in contention. Kuma vamusini wa ilovi dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo nito Benjamin na mwaka. Ni muvia Ben kwa ngewa isu na indipitiana na livoti isu tugendini wa county ya Masaku vala itina wa amemba mangwatanio ya matu wendano kwithi wanangusa nisio ikonetie utongwe ngwatanio ni isu yuni uvuocho itina wa amemba asu kutoa madhinamo ofisini wa kamishna wa county ya Masaku Mwandu Josephine Ohuko vala yu madhinamo mekwikwate wa kuthinikiwa kuma wa kuambelelia chumwa chukite mainena kana mainene anza wa ofisi wa county commission ni maweta kuyani wa kuo ni kwithukiwa kwi muthenyani wa umuthi boni mutesia na idivoti ya inaendelea kuvika maofisini ma county commissioner maweta kanano kelelo ni chocha kwithukiwa mavatamo ondo manethito maiweta kwikiria kana mathina moni mavikiana kwithukiwa na kunika kumaveta thina ula baithitwo umuthi nitoka ofisi cia county commissioner ondo tunaitie last week kana tale yao ne wa audience ne ofisi cia deputy county commissioner nito proceed tuende mbe na nitoka ku nikana toka kwithukiwa mathina maitu na ninamubea muno kondo wa deputy county commissioner ulata mwithi abandu ne ba tethia commissioner atekuo na ni watu ethukisya na nitamunenga mathina maitu iliando mawenda no na matungulu sub county na ni watu ya tumunenge kubika Monday nikatu cyoke baingi nikatu kyarutabie solution cia mathina maitu Tembea yo mundi maweta kana nethe wa yu niko munene kuona mavota mo kwithukiwa na metelete gukwata usungio chumwa ni chukite gukonya thina ula wikumbelete ngwatanio ya ithekasyo nitatungia mubya ofisi wa county commissioner wa Masaku nundu nitathogwa neza tiba tina lungwa tetha na mugo na ta discuss kila chailite na ndeto situ nisio na uito na ima twisoba mambo minana na maso madina lamta manenga, then from there we'll look neti agree now what to do next. Ingine maweta kana maetelete kuthiumwa kana gucoka itina kuvikela mathina la mekumbelete makathini kwa kwanzila siailite vala methito maitula mute kulea kwithukiwa nthini wa mathina la mekumbela nthini wa ngwatano ino yo maendekethia bethwe na uthei na kuveta nguzanizo cio nthila imakonetie ithiti na mubea na ithitu ya cia ta member cia wendano teithio mwa kuvikia tukwate ukweli wa maundu maitu teithio mwa kuvikia madam DCC wa matungulu atu andresi kana aende not relenting na gina ugo umele na tiba kwa county commissioner na atuzunge wa muthina wa kwambelelia na after uzunge wa kwambelelia now we'll sound the next action.
ula unasa kuiwenea memba mangwatanio yota kwithwe ofisa munene wa ngwatanio yo niwawetakana maina kielo chana ngia ene nthi maliyo na kana maina muvango wa uthosi itheka otonda umethitwe maiweta na kana ni maundu ala maendee na kwikia kithito kwikithia kana ene nthi ni makwata itheka sio ile ivikia na kwa ni undu tona ni kana kwi ngai na maundu maitu ni mauteki wa care of kou ni tutungia ngai muvea nundu wa palata vika yu and ando ala mwithu misenyu onde kaina mwathime nundu ni muonania mwina woni wa utungi wa mali yenu. So we are going to be with you and we are going to support you as you support us na need to make sure kana matuwe ndano ni atungi wa ene ni kana muunda wa matuwe ndano pai mundu weterete athowe muunda wa matuwe ndano ni unengwene matilangilwe kila mundu athia kake kana kondu ise lakini mimi unda yeyo matungitwe kuba imundu ati baipe bayano ma planet ya titoze miunda ati yakuna kindu cha muthembozu ewe andu angi mekwasia miunda itwika ituta hapana miunda ya matuwe ndano alamate iwe ni muvenwa inengwene na ene maivia kula meuvia kaundi ne Masako nyene toboni mutesia ni muvea muno boni ritwa ya tienge wesi ya wenda naona tulikwate kana wendo no kwisa kwitha wesi wakangale kwa sia wenda no matu na maondo mayithi wa mesa wa sawa tuthikiswani minisa muvea ni wosese wanthini Profesa Kithure Kindiki ni waweta kana amwema andu alama no wewe kuma kithekani cha Shakahola county ya Kilifi ni malete liu na ndawa kavinda ka mesivitali Kindiki anena kavinda kala wa kusia kwambiwa kwa iseso ya keli ya uthinzi wami ya naimuna miongoni na kenda sivitali ni wa Malindi sub county kavinda ni kau Kindiki mwamba na governor wa Kilifi Gideon Mung'aro na anene ma usese ikiswani ni mavika kithekani ki kuthoima iseso ya kumanda andu mbeange alama tonya kwithiwa mevithite Shakahola kavinda ni kau ni mavika musi kwa Paul Mackenzie kisioni cha Chakama Ranch. Angelina Muse nilipota witu kuma Mombasa. Kindiki ambesi ndambuka yake sivitali ni wa Malindi nyumbani ya kusuvia miyaku vala wavingwe seso yake liya kuiki uthenzi kuimiya na yimo na miongo ili na kenda aiweta kana ukunikiliwa kiko cha Shakahola notonya utaiwa kwa ivinda mbeange ni kana maofisa maosese imavikie kuthuima kiko ki kwa withianu. Minista uno mbulakana ala manovo isukithekani cha Shakahola na ala makomete sivitali ni malete ndawa na leu wala mundu umo kweta kwithwa anatiwe ni thayo ni kumana na ki. Lazima vile vile tujulisha Wakenya ya kwamba uchunguzi utachukua muda kidogo kwa sababu makosa ambayo yamefanyika hapa kulingana na ushahidi ambao tumepata tayari ni makosa ambayo yako katika kiwango cha makosa ya jinai ya kimataifa, na kwa hivyo uchunguzi wa makosa kama hayo, jinai kama hiyo, itachukua muda ili kesi sifaulu mahakamani. Kindiki no kwetekana movisa ama usese county ya Kilifi na alama tonya ithiwa makilile kikoki na kwithwa na utulivu yani ni matonya usio matambia maki miyau. Tutahakikisha kwamba wafanye kazi wote wa serikali wakiwemo wale ambao wamesimamia usalama, ujasusi na upelelezi, wale ambao ni maafisa wa utawala, ofisa yoyote wa serikali ambaye labda kupitia uzembe ama kutomakinika alisababisha hasara hii atachukuliwa hatua, na sio hatua ya kuhamishwa, sio hatua hata ya kufutwa kazi, ni kuhamishwa, kufutwa kazi kama atapatikana na makosa, na baadaye kupelekwa mahakamani kwa sababu yeye pia amechangia katika maafa ambayo yamepatikana hapa. Itina kuvingwa seso ya uthenzi wa mei esu yana yimo miongo ili na kenda minisa uya tianiti na movisa ama usesei na governor county ya Kilifi Gideon Mung'aro ni mavikie kithekani cha Shakahola na vala ukuwetakana itina uthenzi ni makosio keseso ya katatu ya kuvugua kwa mei ewetakana mena livoti kana vena makavuli angi. We have other graves which are not opened, and the exhumation on those ones will continue after the phase 2 of the post-mortem examinations in Malindi. So we are going to have phase 3 exhumations, even as we continue with search and rescue.
ingi nukuetekana nima kuvikia kuongela maofisa ma usesei kumanza enendi ala methitwo maivitha kithekani kiu cha Shakahola awetekana iseso ye niyo vikia kutoiswe utuku na muthenya ingi minister uni wombulakana andu aingi na ala manovo iswe manakwatikania maitoloka kithekani kiu cha Shakahola awetekana nima ambisi kwivitha kuma kithekani kina kuthi sioni ingi awetekana nima kuongela usesei wa kuyana kwikithekana ni maovo swa. The information we have is that the number of victims have been rescued while attempting to move outside the ranch. Therefore, we are going to extend the search and rescue to the fringes of Tsavo East National Park and also towards the ADC farms in the general direction of Kulalo. The aim of this expansion is to make sure that we are able to intercept any of the victims who might still be suicidal to try and leave this ranch to go and die elsewhere. Itino aki minister uni watambuka chakama musini kwa Mutavanya Makenzi na ula ukonyetu na kiko kiu cha Shakahola iwetekana isoso ya katatu ya kuvukua kwa mii kithekani kiu cha eka mana nyanya ikasi okiwa uthenzi wa miyana yimo na miongo ili na kenda ya minu kililwa gilivotia Vilingi Wa Mauvoo nita wa Angelina Mose. Ni muvea anji kwa ngewesu no hivyo mdetu tumametho tusia isi kiu cha Shakahola kiesa kumya muthia ata tusonge nambe tumekwa Angelina tuthikwa Lina valambo imiongo itatu mangoi atano na ng'ombe itatu nisialikani mbiti itatu kisioni cha Waita mwingi ya katika mtini ya Kitui ayekithia Mauvoa Kivu wa kisioki Shantrak Wambua ni wasiakana mbui 10 kuma musi kwa mwenende umwe na ng'ombe ya moto ilikile utukuni wa kwa mwekea umonde Wambua cha mwaki na ula mboisi yake 10 ilikile easia ni wakwata wasio wambe wasilingi ngili yana imwe na miongo itatu Lina Musangi na ile vote mbeange. Mekani katambuka utuini wa maungu wa wodini ya Waita ni mwingia kati faletu wa kusia mbuimbe wa 10 na ng'ombe mwe na ile vikie kuleka ni nyamumo themba wa mbiti na ile si uwetu tasithito kisioniki kwa lungu yasa ni ndeto ile sekitho niki kuma Waita Mangwa village mwendo wa saa nyanyabu ni uye mbuisi ya kona nduru na ngumaloka nethia tayari mbui community wa NBT na kona ni neta majirani na moka mama ndethecia na cha nisia kuga nisia likithakani tayari itwe mbui 10 ni tayari ni mbuga na likasara ya ngilia na miongo 3 kimani kya endui kana tuyu wa mongwa mundu nitwetio thina pio ndu batonyeka nenda tulese kitho ni Kivu kisioni kiisha dra kuambua vala waweta kana mbiti itatu sivamie misi mwendo wa sanyanya se utuku mbiti ivamie misi fulani wa mtumia weta wa kialo ne wambua kia maki na ni misi waye mbuisi bike 10 ambapo misi imwe na nyingi si ati aje mbuita itano kwa njirani wake ni misi waye ng'ombe na saya kudonka odri kwa tayo na satia Kivu unu waweta kanambikia yu location ya Waita tayari temboi miongo itatu mangoi ana ovamana ng'ombe itatu kwa jumla yu Waita ni Waita location itwa itemboi sidika miongo itatu na ng'ombe itatu na mangoi atano ala ni reported na ninetie anduma KWS na moka na mo meka the necessary na matwa ID kana nimekosa atwela ya ilete naona kana nimalungia mwenyamoso ekali ayo ni makole mevea kusovenya mose ya kithekani KWS vikie kwiki thekana mbiti ini se avetangwa katikati wandu no tuku saila sivikie ba kwa njirani inukilie sa nyanya sa kenda wewe twako matuipa mwe tuvire mwaki twende no thedwe ni mbiti eli batonyeka serikali twagia inywe tenywe kieni kitu kimbe mutumize mbiti no ndizende thine na atui na twende na kugeane bamwe ona cyane zitu la serikali to day school sina wia mwingiki nikomaka na kwe
wa kitelo mukingi no na mwisiende na kuya utuko na kuwa nyambu na ithio ke tu kama onicha na tio titelemete no ndwa ku school na kuku kudhunguki onenye na tena mwezi serikali eri batonyeka tumiche mbitisu akinchichi ni kitu kya Mungu na nekule serikali itumiche mbiti bano ni kwethia siene binda giata sie bagetekane kino si bagemane kino kya endoi tawala serikali tumiche mbiti bano ikuthia oitwe siena siena 5 bano getekane ki na tunawia mwingi muno nondwa siana chi school ona tuweza kugala tene nondwa mbitisu na siana chiza kwa chi free kwa school kwa hiyo kwa serikali chitumize mbiti bano Tombe yu medho maikali ama mangwa wodini awaita mwingia katima seise muvea wa kusovenya museitha kani KWS uvikie kumetana na nyamo ii muthemba wa mbiti nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma wodini awaita mwingia katika ontini ya Kitui Nilina Musangi Saa ile sia yote ndataka kwa mine mwe andu ma KWS semba imwingi waita mbiti isu ni sieti ya wasio mononondo kwa nangia enende mboi ng'ombe mang'onyi na no gukwesie kwigala ti ucio kwou ni kwatia mobisa ma KWS ni muthinikia vata usu ni muvya muno musangi tuke itwende to thiumoni na tutaende to thiumoni motumani eli oka ono yasia nyeta tom musi wakakuma makima ngikuru village niona onenania uyu wa Mauvoo ona waendea ndi kuona utethio kwa mwenendi usiasia Bipartisan ona yendea na Mauvoo ata nde kuona bena utethio kwa mwenendi na indi utumani unge wa umwe nikenda tuthiumoni Philip Mulili wa Kalawani mbone easia maundu ala azimio enienda ni masio ni maile kwithukiwa vate kubuthiwa na indi ende na kwete mawoni maku ile tatu ukenda imwitano namba utumani mukuvia batende biambia na ndeto mutongo TV ndeni wa mitandao itu ya mekumo kanile kwa oyu tuthima tukani itamba hii nisi soba zeti usiona ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwo isu siandu azu noko tumia ama mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana bangawe wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambime yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we ya uonda wika ni wenda profit kwa uwika ukakatulate managing affordable kwa customer dukamu exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wenda ka chao na wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu yani uyava mutongo TV ngwata ni amukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mazpoa nithi ya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nithi ya isovyu na naujitumie kumina waoni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana dhiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivathukanio. No kwa chidhi ya mazpoa dukana ila ivakuve naku wholesale kana dukana nene sia supermarket kwa dhowa Museo View. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu.
Karibu niende na kumanyithia na ine nondo wa kuyanisya watho waku ni somo utumani umoneke na tuende na mauvoo mheshimiwa masokani asia niki ila enende mo wa nyamo KWS masemba na siana mwene ndi na ila si kuthinia andu maisioka makwisubwa kuzuia nene langi wa ya musangi ya kuya waita yulo wa nyamo sia kithekani nyamo ibetangwe andoni tusonge na mbe wau wakulwa ula muno wese weta thingai ni umwe kati wa mawau ala makwata andu mambia ukua na ni uwa wale kuitwa kwitene kumana naki muvea wa uiti county ni ya Makueni we muamba na muvea ute wa kiserikali wa ukunikiliwa uima wa ilikosia andu kana Africa Mental Health Research ni wethetwe uitwa isya ukunikili vamwe na uiti kwa ala makwate kana na uwau wa thingai otondo Kalebu Chalo wa Mutunga ukutuelesya kwatiania na ukunikilio no lawambisya mwine we 12 mwaka muvituku kilungu cha 18 yolwaya na chando 305 alama aminite kwiki ukunikilini makwatikania no wau dementia kana wau wakulo kwata andu alama akwa na muno andu alama mini yo kuthiumwa we kana kuthiritaya indi otondwa visa munene kuma ishirika ya Africa Mental Health Research Christine Musiemi no kuelesya onawe muikaolo we no kuwa miaka 30 na kwambata uyo muisione wako kwatwa ni wau wakulwa. Sometimes early onset dementia yambia 30 years lakini nituisika nusio kumanakana age is the biggest risk factor for dementia na walilia need risk factor nundu sometimes most of the time actually globally with the kana after the age of 65 dementia ni tend ya kudouble after every 5 years after every 5 years ukesaidia ya double kwa hiyo saidia age is the biggest risk factor that cannot be modified ndio so sense ya ukuwa mundu yumaanisha ka it is part of normal aging yumaanisha ka we mukuila simo kwa dementia lakini it is just a big risk factor the biggest actually known globally but the other modifier. Ofisa olonga uiti wa kileko sivitali no Makueni County Referral Hospital Dr. Joseph Masela yasya kana vevata andu kweyumilia masivitali ni meku okunikili wo wau abumbe ni tunawita thingai na twethia thingai tisi twesyo twobendo yesi twatwika wau wakulwa na wau wakulwa ni gwe twitha twisisya andu ala meno wau wakulwa nikenda tumane wau usu wetetwe ni chau na twitoma manenga uiti ula waile ni tumathuthia ene nthi muno Makueni na ukambani kwa jumla mejumilie masiwe wau wakulwa nundu wau wakulwa kana kulwa tikindu nomo pe wau wakulwa ila withao yulwa sindu muno kwi undu waile ni kulwa kawaida. Matheka mukosi ula watie we wote leva akwatwa ni wau wakulwa ni umutethekie nthini wa walanyo na noga kiliniki bani matuko 15 mwi wa keli na kwatania namo ne the one no banu ni songete undu no ino langa wano twendo na nande ana kiliniki na nande ana tutalo ne iwe ninya yani nguya nikavita ni museo kethi anongo lilikano maundu mwaitonge na kiolo na thukumana silikali nene ni ungi watethekana uiti na ekulia alama ende na kumesya ukumu nene meyumilia masivitali ne meki okunikili nola ni nawo ambao ni thina wa kulwa nela na vikabani na udumiwa nesa na ninaandikiwa ndawa nipembethwa ilana njirita nuona mbie kwenda na problem isu ya kulwa nise na ninagumiwa nesa naandikiwa ndawa kila ndo no kulia wenzangu public servants alama tonenda maendete retire miaka yendeyo isongete nambe na kwina maundu maingi kwa ukethani batoneka mundu no okay isasya kwiko kunikili uni yende na maofisa makweyumya makuya ndwane alamesikania ta community health volunteer ku enende makethuthiwa kumilia awau kana andu onthe ala matonetha makesilia ni matona kwitha no wau wakulwa. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo kumava wote Makueni wona wambene kulwa ne sindu enda sibitali usiwe kana wena wau usu
wa kulwa kusonga na mbere na twithukia kaunti ya Kitui musi umwe kuma utwini wa ndioni wodini ya Kithimula kwa Mutonga kaunti ya Kitui niweka ila ndongoi na andu mango ya ulau kumatethesia kusomethia mwana wo Siva Kalevu ula ukwamite musi kumana na kukosa fees wa class cha form 1 mumanywa o na ula usomea skuluni wa kwinuka wa Star of Hope kisagine cha mukuru kwa Ruben Ilovi ethetwe musi kwa ivinda itina wa kulivoti form 1 indi akosa fees nyinya wa Teresia Ndunge ainena nandiki mama uvo ni waweta kumana na ukwati wake monini ndena wikwati wako tunga mwana wake skulu Onesmus Jalo ni wavika musi kuo na tumbanisia ilivoti. Teresia Ndunge nyinya wa Siva Kalevu mumanywa class cha form 1 skuluni wa Star of Hope ulawe lunga kwa musini wa Ilovi hethetwe musi kwa kabinda kisione cha ndioni Kithimula kwa Mutonga Kitui cha uthiloni wa sua kumana kukosekana kwa fees palo kueta kumana na ukwati wake munini ndena otonywa kutunga mumanywa usu skulu pamona mathie alotaitwa skulu ni usu maimonenge mesilia makungamia kisomo cha mumanywa uyu itina wa kwithwa ena ciana ingile skulu ni usu patitwa ni mathina ma school fees ya kana ka na juu kokekie class 8 mwaka ungi na nai wani kata nundu pia kuwe me umwe wi form 4 no mungi wi form 2 yuko not kaingi not akatwa musi nundu kayenda school twa report ye school yetawa okuwa kuwe masome aita wa Star of Hope lunga nawe saidi aju kaendanga uingi kaikoa kaitwa musie yako kaisoma ane sano mathina ma wa school fees nacho kibalwa cho kina thina ninganganite ondu ndona ukesaidia imbesa sina mathina mwaitu o ekunia numango yoluva mwana ndongo kumutethesia kuiva fees wa mumanywa o na oleti na wakulivoti class cha form 1 utanevikiana kusoma nesa kumana kukosekana kwa fees vala ethetwe aitoma musikila ivinda kulatia fees vala nyinya wake ukueta kwithwa mwana o atumitwe musi kulatia fees ula utena uo ndekuona wikwati wa kumutunga yengi skulu kana ikenu kieke ba musi na natato lilia ndio na matumaini ma kana endo no kaivi andisi kaneke usio kaskuli kana ikenu kieke ba musi na natato lilia ndio na matumaini ma kana endo no kaivi andisi kaneke usio kaskuli mumanywa u akwatia Max mana 14 itina wa mutiano wa class cha nyanya balona asomea skulu ni wa musingi wa Gatoto ulawe kisakine cha mukuru kwa Ruben na kwa skulu ni wa Iriga ulawe kauntini ya Nyeri indi kumana na ukwati munini wa simake mamutu wa skulu ni wa kwinuka kila muthenya ulawe lunga Ilovi uo mwe form 4 no ngie form 2 nyenenda mundethie kwenda kwen mundethie nundu nyeniwa nemeleile nitio tethio kwen mumanywa ola inena nandiki mama uvono aweta wendi wake ni kusoma na kwithia enda kitali ekulia ondheme na utonywa kwithia na wendi wako kwa tamba kisomo chake no kana kuyanisa ndoto yake kwithwa ndakitali mamukwate mbau. Nilisomea shule ya msingi ya Gatoto Primary School nikapata KCP Max 314 na nilitoa shule ya iko Nyeri Karatina inaitwa Hiriga na Jumama kuweza kanipeleka day school iko Nairobi Lunga inaitwa Star of Hope na nimeface challenges nyingi juu kuna wakati wenye school fees inakosa like kama kuna school tulikuwa tunatuma school fees wakati wenye kama tuseme hii wiki natuma school fees alafu next week ni exam so napata na struggle sana tena kusoma ni kidogo so mimi ningependelea tu kama naweza nisaidia mpeleke shule yenye at least iko mzuri juu mimi my dream nataka kuwa daktari. Tilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.
Ni muvea chalo na tifu katika na mumanyi wosu nukuteleka nondo neneseka na kaunti ni ya Kitui na Ukamba kwe ya Tongoi matonya kuona kiyo kiu cha mumanyi wa osu kwe andu angi mango ya ulau meona mbesa matonya kumutethia na kusoma fisi wa day school TV si mwingi kwou atongo iki olokwenyu tusonge nambe na Mauvoo meokonia kisomo tanze mwe kukwata mbau na kwa ile kisomo President William Ruto ni wasekana ni maandikite alimo aingi mwaka uo ulianilia na miaka ila ingi ainenia skulu ni wa Nairobi School kisioni cha Westlands. Ruto ni wawetaka na serikali ni kuandika alimo mbeange mwaka ukite kutonyethia kisomo kiende vatema weku ondumwe na kuseuvya mianya ya mawia. Restore the dignity of the boy. Yes. Habari zenu? Umeunda kitu? Education is the cornerstone of progress and development. It has the power to transform lives and transcend limitations imposed by economic backgrounds. I am reminded by the words made earlier that education being the greatest equalizer, it makes us equal. It makes you the same, irrespective of the village you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your background. Education is the cornerstone of progress and development. It has the power to transform lives and transcend limitations imposed by economic backgrounds. I am reminded by the words made earlier that education being the greatest equalizer, it makes us equal. It makes you the same, irrespective of the village you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your background. Restore the dignity of the boy. Yes. Na tuisongana mbele kana kivu munene wa Kakululo ward ni angutani mwingi ya udhiloni wa Sua kaunti ya Kitui Simeon Kavive ni wawe takana muwono wende kululumilwa kisioni ki itina wa mundu muka umwe ovamona mwanae kuwa wa kwanzia ya kutemangwa meimbuthu mbitu. Kavive ayenena kana anenie kwi iyo chathini cha mathiko ma musioka ndana na ula niwe mwene musi uu wawaiwe andu maki eli musioka na ula ofisa wa ita ethitwe awaite kwa kilungu cha miaka ili na vala eli mano waiwe o aende na ukwata uwiti sibitalini umwe musini wa Ilovi. Kavive ni waumania sieko sia usangili waweta kana ekwania uwani o tayende lina musangi nuvikievo na atuombanesia eli vote. Patrick Musioka ndana ya ofisa wa ita wenda KDF na vala meita tumbetu na vikie kumathikando elima musi wake alane muka na mwana eti na wakua kwa kutamangwani andu matesiwe kwa kila kenesi lila sotangusa nisesia idhaka itina kuya hakioneke musini kwa kenekenda kuthia na alamo wa iye muka wake na mwana kieva kinene ni kikumbilia musi uingi itina wa Musioka kutua ni thayo na kuthiko musini kwa kenguta ni mwingi uthiloni wa Sua. Onena na kameka munini wa Kivu kisioni kina ula vikite chathini kicha mathiko Simeon Kavive ni waumani ya kiko kie kia uwani vala ombola kana vesi lulomeki wimbini kumano na kiko kie kia kinyamo na vala ukuni kilimbeange uendeye nitwathika marehemu Musioka wa ndana ula na ofisa wa KDF ula ambaye omitukitu na thiki andu make likibeti na kani moa itu kinyama na pe andu makwatiwe amande na kunikilwa ni muvya wa ndisi yao oyukesi koti. Kavive ni wangela kuweta muwota uende na kululumilo kisioni kiika vindanika okulie nenze maende na kuthukuma mewa kuvena utongoi nikenda kwikithia muwo kisioni ki itwithitwe ona challenges sia ungiwa mbui na kungewa sindu
indi unit wazete mikakati tuina patrol ndu tuna polisi bano na twadhiba lasani andu meruta byandu ala me suspect notuandikia mazitwa na itu tumatangaza athara na huyo vone umiokane muruko yekali alama kuikana na siko si utena miao oweta kana ni makoso matambe mavuma kimiao nienda kumiokani mukali kwa mundu la wonzo kwizilia koza kindu kya mundu ungi kana matuko make ni matale atwa mukwara twinake ko andu methe metho na matunenge liboti yonzela makoneta kwaila na kutishia maisha mo na sindu sio nundu ziwe uya witu ni chade cha mathiko kila kiatwa isonguta ni mwingio dhiloni wasua mathiko mamu sio kandana na ula eyo visa waita mathiko ala mekuka mime vuthu china mwandu make ula ni muka na mwana ekuwa wa ni andu matesikania na vala ukunekelimbe yange uendeye Bipartisan Vilingi Wa Mauvoo kumanguta ni mwingio dhiloni wasua kaunti na Kitui ni Lina Musangi. Mukawa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi ni wenda atavania mauvoo musio matethyanise na mivya ya serikali kithitoni cha kumina utumi wanda wasya umila kati wa amuika o undumwe na aingi akana ingi kutethesia andu ala maemewa ni ulevi na ke governor wa county ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni wathana kwaka kisese cha kuthinikia na kulunga andu asu maemewa ni ndawa cia umila manena ivinda ya umbano ula waete vamwe atongo imandeni kumamikio kivathukanio county ya Masako ula watwa kiwanza ni cha Kenyatta Stadium niva musini wa Masako. Daniel Mwongela ni wavikavo na atumalisie ripoti. Muka wa munini wa Musumbi Pastor Dorcas Rigathi ndanene ya kiwanzani cha Kenyatta Stadium ni wakuli atabania ondhe vandhi ya Kenya makwati ni yake kithitoni cha kumeta na ana kialama kitendawani cia umila unumwa na kutethesia alama emewe mitekoni anda oisu cia umila. And that is why even when our brothers are here, we are telling them, we are asking them respectively that you join us to be able to remove these young people from the gutter. Because we can, with God's blessings and God's presence and God's power. It is not us, but because we yearn for it. As a mother, I'm crying for it, and I know God will answer. You have a word for broken bones. Is a broken bones ni nani? It is the young men, the potential, the future of a nation. And we are here doing nothing. We must do something. Uneni undu kwa watambao ni gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ulana akiwaumbula kana nimekwitha maitetheanisia na serikali nene kwa kavandu va kuitana alama kwa mitendawani isu cia umila nikenda kugithekana amwika nimethe wa mema kwikwatwa. For the youth of this country, wengi wao wamekunywa madawa ya kulevya, wengi wao, I keep on saying this, madam, people might see it as a joke. Wengine wameoana, even when they go to bed with their wives, it's like a brother and sister sleeping together because of the drugs. Drugs zimewaharibu. Na wale watatusaidia mapasta wetu, hata kama kanisa, let us talk to these young people. There are more than 75% in this country. Kila mtu afanye yake. You are a leader in your own way, where you are. Na ukiongea, watu wanakusikiza. Tuongee na vijana wetu because these drugs might ataanza tu au effect. You understand? Akiendelea, there will be a big effect. So we will support you, madam, on that. I am going to also build a rehabilitation center in Machakos County, where we'll be able to take care of these young people, and I'm sure we'll walk the journey together. Nake munini wa gavana wa kauntini ya Masako ni wenda serikali itumie miao soni ya kulunga makanisa nikena makanisa maikese ukunika matena makosa. Whatever we are saying to do to church, because myself I'm a Christian and a Catholic for that matter, whatever regulations are going to be there, let's not have those regulations with what happened to Shakahola business. Isikuwe ndio hiyo.
lakini we do something that is acceptable to the church in this country, to the religious organizations in this country. Nyinyi unajua wale wabaya katikati yenu. You know them. Now, how can you allow somebody aende apeleke mtu kwa msitu amwambie wewe usikule ukutane na Mungu? Kwanza ukikufa na njaa, we have just been told God here, unless you don't have. Tumeambiwa hapa, God has provided for everybody. You are telling mtu asikule, wewe unaamuka unakula breakfast, lunch na dinner. There is something the pastor amesema hapa, kuna wale Mungu aliwakuta kazi. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumuvaa kiwanzani cha Kenyatta Stadium kauntini ya Masako. Muvyada ninaende tuivika vau ndenu wa Vilingi wa Mauvoo ngomi na utomani umoko ametoki KWS yose vata osu na vinya ndevya vinya ni ngwele wambua kumba majimoto kuya kauntini ya Kwale naende mwendo mosesi yetu ni mwendo wa saa itatu na nusu ndeni wa Mauvoo angita nito ERASTUS kitu kuanzo mo na kesharo nindinda adula Mauvoo kwanzia ya mieko kwa oyuti wanesa.